Zdravo svima. Danas radimo matematiku za 7. razred. U pitanju je koncept funkcija, a pitanje koje sam ja danas postavio glasilo je: taksista naplaćuje 350 dinara za start i još 420 dinara po pređenom kilometru. Koliko ću platiti taksi vožnju ako se vozim 7 km? Naravno, ja ću ovo pitanje prvo da odradim na srpskom da bismo razumeli matematiku, a potom i na engleskom da bismo imali priliku da vežemo moj engleski. Ono što je bitno kod ovakvih pitanja jeste da se tekstualne pitanje postave na pravi način, da bismo pre svega razumeli šta je pitanje i u odnosu na to napravili, odnosno izgradili strategiju da bismo došli do odgovora. Kod ovakvih pitanja ono što je bitno jeste da podvučemo šta će nam koristiti, a to su ova dva bitna podatka, 350 i 420. Naravno, tu je i broj 7, odnosno 7 km je dužina vožnje. Način na koji se to ovde radi jeste korišćenje jedne formule koja se zove slope-intercept form. Ta formula izgleda ovako, kaže y is equal mx plus b. B je ono što se ne menja, to je u ovom slučaju 350. 420 je x, a m, odnosno slope, je broj kilometara. Pa kad se to sve sabere, odnosno kad se pomnoži pa sabere, dobije se broj 2940 plus 350, što nam na kraju daje 3290, što je u suštini rešenje za ovakav tip problema. Ja ću sada sve to da odradim i na engleskom i naravno samo ću se fokusirati na matematiku. So, the type of question that we have here is a function, and the type of the function that we're going to solve here is called the slope-intercept form. Actually, the formula that we're going to use is called the slope-intercept form. Something that doesn't change, quite a few important details that we have here is something that doesn't change is b, which is 350. Slope is 7, meaning the number of kilometers, and 420 is the amount per kilometer. Once we complete that, we're going to get 2,940 plus 350, which is going to give us the final answer, which is 3,290 dinars for my ride. Now, vraćamo sada na srpski. Ukoliko je vama ovo interesantno i mislite da će vam koristiti, zapratite ovaj kanal da pomognete svom detetu da napreduje kada je matematika u pitanju. Također, upišite u komentarima ako imate neka pitanja vezano za matematiku i domaće dodatke, pa ću ja to obraditi u nekom od narednih videa. Da se razumemo i da rastemo. Prijetno!